Dobro večer svima. Ja bih samo kratki govor zahvalnosti i sreće. Znači, prvi je zahvalnost ovim ovdje ljudima, mojim prijateljima, prvo prijateljima pa i kolegama koji su ovo prihvatili sa srcem da sve pripreme, ne samo interpretiraju. Tu je mnogo jednostavnije i kraće nego pripreme koje znaju trajati, pogotovo kad radite djela koja su nova, pa ni sami ne znate šta, ne možete preslušati neku verziju prije i orijentisati se prema tome već. Kolege, prijatelji, hvala. Naravno, zahvalan sam i još ljudima koji su pomogli oko organizacije koncerta Muzičkoj akademiji koja je ovu salu rezervisala kod Srednje muzičke škole, prijateljici i kolegici Željki Andrić koja je napravila plakate i programe koje imate ispred sebe, ali jedna sitni detalj, ali meni jako bitan, to što vidite na tom programu, tu sliku ispod slova, to je slika ulje na platu moje razrednice srednje škole Fikrete Gafić koja je to ponudila kao jednu od verzija da napravimo plakat, da on ima svoju i sliku uz ovu zvučnu sliku. Profesorice, hvala. Željka, hvala. Također zahvaljujem se i supruzi, ne zato što je ovdje, nego što stvarno se zahvaljujem i svojim kćerkama koje su mi evo dale vremena da i u ovoj pandemiji kad smo svi kući pa onda svako hoće za klavir, trebao, ne trebao, jel? Dali mi da vremena i prostora da ipak nešto iskomponujem i napravim i u ovoj pandemiji, kao i naravno ove ostale kompozicije koje su nastale prije. Vezano za sad sreće, govor sreće je taj da zašto sam se odlučio za ovu salu baš ovdje. Ja sam znači prvi razred niže muzičke počeo u osnovnoj školi nekad Vojislav Vučković, danas Mladen Pozaić i prvi moj interni koncert čas je bio baš u ovoj sali. Pa sam eto imao neku simboliku i želju što je, evo zahvaljujem se direktorici Srednje muzičke Tatjani Romanć koja je to dozvolila da moj prvi koncert kao kompozitor bude također u ovoj sali. Tako da sam s te strane jako sretan i uzbuđen. I pošto ne volim držati velike govore, pogotovo kad nije tema govor ni govorancije, ja tu završavam. Zahvaljujem se i svima vama koji ste došli i oni koji ste me pratili, podržavali u cijelom životu, ne samo za ovaj koncert. Ovo je samo jedan dio. Hvala vam svima.